5, 10, 15, 20. Wathi nje. Nemali enganguthatha. Ngiphiwe umalume uBhundlazi. Angizwa? Ungiphile yona umalume uBhundlazi. Akakuphi nje bekwenze njani? Uyazi ukuthi omalume bayaluma kade ngakutshela ukuthi hlukana nendaba ukuthi uhambe uthathane nemali kubantu. Umpheni wena. Awuma ngimphangala uthi angithi wena wathi mina ngingaphikisani nabantu abadala. Umalume uBhundlazi uthe mina yena angimkhulumela isingisi ngamkhulumela isingisi wasengipha imali ke. Lalela gcina ngci. Letha la le mali. Gcina ngci. Angazi ukuthi wamthathana nemali kubantu besilisa ngoba kwenze njani. Letha la yimina othenga ukudla la endlini. Uzoyenzani wena imali? Ngazokuganga la. Kodwa wena uhlala uthi ngingabaphikisa abantu abadala futhi nginganqabi kodwa futhi manje usuthi angonqaba komalume mina ngisazi ukuthi fanele ngenze njani. Ungazonyanyisa. Ayikho into yamahala la. Kuqala kanje kuze kugcine emalini yaqolo. Ungazongihlanyisa mina. Yasibanga isicefe mawuthanda. Ngithathe inhlanhla zami.